Yes, kanonye mbifurize kugoma kugubwa neza guhirwa mu byo mukora byose inshuti zakadasoka bakunzi ba TV Duniani Kote. Birumvikana yuko rero tugarutse mu makuru adasanzwe arayibana n'umutekano politike na diplomasi. Uyu munsi rero bibaye ngombwa yuko tuzana umwe mu babikurikiranira hafi muvandimwe bwana Karemba Aimable ntago ari buje ku buryo bwa kamera. Munsi tuzanye umuvandimwe ugomba kwibwira burya ngo nta uvuga umugabo umeze neza. Naho ndamahoro Moses. Nawe nizere kuri amahoro. Yes, uraza gutangira wibwira abantu rero kugira ngo aya makuru zite twinjiramo mu buryo bwihuse. Abandi bakuri kamera nitwa Mugiraneza Hamada, tukaba tugiye kujya tubana muri ibi biganiro n'ubusesenguzi by'umwihariko kubiba bigezweho mu gihugu cy'u Burundi, updates ndetse tukagerageza no gufata hirya no hino muri aka karere ka Afrika y'Uburasirazuba, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Kongo. Tukareba ingabo z'u Burundi ziri kuri ubu butaka bwa Kongo bimeze bite, ndetse n'izindi updates zitandukanye, amakuru ya politike by'umwihariko mu matora muri Tanzania. Mbese ni ingingo nyinshi tuba tugomba kugenda tuza turebaho. Moses. Yes, birumvikana rero tugiye kuba tubyinjiramo tuiva imuzi n'imuzingo mu buryo bwihuse cyane, ngira ngo turaza kugaruka mu gihugu cy'u Burundi nge mita nkubita mbangura n'ingingo z'ingenzi. Ariko mbere yo kugira ngo ninjiye muri izi ngingo z'ingenzi, Burundi mbere na mbere byakomeye. Ariko mbere yo kugira ngo tuzinjiremo banza imperi kaza abantu badukurikira bari hirya no hino ku isi. Yes, mbahaye ikaze rero kuri uyu muryango mukari wa TV Duniani Kote. Mu by'ukuri nibyo agaciro kubana namwe, ndetse turanashima credit tubaha congratulation ihagije kubera yuko mu by'ukuri muri bamwe mu banyamuryango badufasha gukora ndetse tukanatera imbere mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero mbahaye ikaze ndetse nanasuhuje abari mu gihugu cy'u Rwanda mu bice bitandukanye, intara zose n'umujyi wa Kigali. Mbaye n'ikaze abari mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane ko by'umwihariko ari mwe tuba tugomba kwinforma amakuru iyo bigezweho ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, Tanzania, Uganda ndetse n'igihugu cya Kongo. Tubahaye ikaze ndetse tunabatera yambo, tubabwira yuko mu by'ukuri tuba tugomba kugenda tubana muri aya makuru. Moses. Yes, ngira ngo asinzi nimba wasoze kuje kugira dukubite tubangura. Oya tujye mu makuru, uvuga gahunda igezweho n'iya makuru. Yes, reka dite twirukanka n'ingingo z'ingenzi rero tukiza kadasoka. Nanabibutsa ko butuvugana turi ku itariki 6 z'ukwa 11 2025. Turaza gusimbukira mu gihugu cy'u Burundi, turagaruka kuri coup d'etat ikomeje kugenda ivugwaho byinshi bigiye bitandukanye. Benshi bari kuvuga bati perezida w'igihugu cy'u Burundi gihe kirageze kugira ngo atangire gucungiza murye kuko igihugu cy'u Burundi twibukiranya ko gifite amatora mu mwaka wa 2027. Yes. Urumva rero uyu mugabo mu by'ukuri agomba kuza gucungiza murye. Turasangira ngo kwinjira muri iyo ngingo mugira neza araza kuba ari tayari turavugaho byinshi. Ni perezida Neva naguciye mu ijambo. Perezida Neva nkuko wari ubivuze neza ugomba gucungiza murye, kuko nubwo tubizi neza ko mu gihugu cy'u Burundi na parti opposition cyangwa se ishyaka rya opposition riri ku rwego rwo kuba ryahangana na CNDD-FDD, tuzi iryo bita iprona, ariko iyi iprona ntago tubona ko iri kuri calibre yo guhangana na CNDD-FDD. Bivuze ngo rero perezida Neva nubwo iyo coup d'etat ishobora kuba, yego, ishobora kudakorwa na opposition ahubwo igakorwa n'abandi bayobozi bakuru bari no muri CNDD-FDD batumva imiyoborere ya perezida Evariste Ndayishimiye. Yes, ngira ngo tugenda turaza kubyinjiramo mu buryo bwimbitse. Gusa bwana Mugiraneza uraza kunyemerera dusimbukire ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura. Benshi bari kwibaza ibibazo byinshi, ati igihugu cy'u Burundi kari igihugu gifasha Kongo, aho mama 23 mu gihe yabigeze mu mujyi wa Uvira bizagenda biti. Hari n'abajya bavuga ko binashoka kuba kibuga cy'indege kiburi Bujumbura bagomba kurya bari menge kuko ari cyo gihaguruka ibikoresho bijya kwataka mama 23 mu misozi igitandukanye y'Kongo. Byinshi rero bakanagaruka no kuri Red Tabara bavuga ko uri mu gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ngira ngo turaza kuba turi ku muso tubiva imuzi n'imuzingo. Bwana Mugiraneza uraza kunyemera dusimbukiye hano za Cibitoke. Amazi imisi yavugwa amabariyeri y'isaka ririmo rirakorwa na guverinoma y'u Burundi. Yes, ubwo turebye no kumbonera kure kuko izi mbonera kure ni militia group cyangwa se buriya imbonera kure benshi ntago bajya bamenya izarizo, ariko imbonera kure n'urubyiruko rwa CNDD-FDD. Yego, mu by'ukuri bamaze kugenda bashyirwamo yuko bagomba kumva amahame ndetse no gushyira mu bikorwa amahame ya CNDD-FDD, ariko bagakora
nk'umutwe wa gisirikare. Yego. Yes. Ngira ngo byose turaza kubyinjira mu bwana mugira neza, uraza kunyimira tugaruke gato mu mujyi wa Uvira. Niwe watangiye bikomozaho, turaza kuba tureba uko situasiyo ihagaze, tunarebe n'ibikorwa birimo birakorwa n'ingabo z'abarundi. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. Hari benshi bari kuvuga batabitwa ba Gervas nako buca bakunze gutazirana kugarika nivaze kubitondera. Hari ibiri kuvugwa taze kwitondera umugabo mukuru w'ingabo General de Prime Niyangabo nawe ashobora ari mu bashobora kuba banamugira nabi kugira ngo nawe afatire antebe. Mbega ni byinshi cyane turaza kuba dukomoza tuva imuzi n'imuzingo. Ubwo rero kuba dukurikiye rero nyamuneka hano kuri TV Duniani Kote tubaye ikaze aho baherereye hose biyumvemo ikaze. Ikibazo cya mbere rero kiragira kiti nacyo kibazo nahereyeho ntago urabize sinjya ntinda. Kiragira kiti ku kijyanye na kudeta irimo iratutuma mu gihugu cy'u Burundi bimaze kuba ubugira kabiri twumva kudeta, ariko kubw'Imana iyo kudeta nyamara ikaza kuburizwamo. Ngira ngo ubwo perezida nta minsi iciyeho perezida ugiye hari hateganyijwe iriya nama mu gihugu cy'u Bufaransa yari yatumijwe na Emmanuel Macron, nibwo mu gihugu cy'u Burundi twongeye kumva kudeta. Ndetse isa ku isa kugeza na n'ubu tuzi ko umutima utari hamwe ku ruhande rwa General Novi uyoboye igihugu cy'u Burundi, ndetse nabo bakorana bya hafi n'ubu barakikanga kudeta. Ese bwana mugira neza Hamada, ibi bifite aho bihuriye n'amatora ateganyijwe mu gihugu cy'u Burundi? Yes, Moses, ngira ngo cyambere twabanje guha ikaze abadutega amatwi. Uragira uti mu gihugu cy'u Burundi ese uyu mwuka wa kudeta turimo turagenda twumva waba ufite aho uhuriye mu by'ukuri n'amatora ari kwitegurwa muri iki gihugu cy'u Burundi? Buriya Moses, ngira ngo wenda abadutega amatwi musanzwe mukurikirana ibiganiro bya politike, especially wenda ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi. Moses, nagira ngo nkubwire yuko ubu ngubu igihugu cy'u Burundi ariko cyakicara kimeze nkaho gitekanye, ndetse kubwa Petero Nkurunziza na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo niryo hererekanwa ry'ubutegetsi ryabayeho mu gihugu cy'u Burundi hatabayeho kudeta. Ubundi iyo turebye ku gihe cyababuyoya tukareba n'abandi ba perezida bagiye bayobora igihugu cy'u Burundi babita bandadaye, ngira ngo uri abitire n'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Mu by'ukuri igihe babayeho bo n'abantu mu gukora icyo bita succession cyangwa se gusimburana ku butegetsi, hagiye habaho mu by'ukuri icyo twita dispute cyangwa se amakimbirane yagiye atuma umwe ava ku butegetsi kubera ko habayeho kudeta. Rero ni bya bindi buriya mu kinyarwanda baravuga ngo umwera uturutse bukuru ukwira hose. Yego. Birashoboka yuko mu by'ukuri uwo mwera n'ubundi cyangwa se ubwo buryo bwo gusimburana kw'abayobozi mu gihugu cy'u Burundi byabaye nk'umuco, bisaba ko ari kudeta. Rero n'uyu munsi ni uwo mwuka dukomeza kugenda twumva. Yego. Ndakubwiza ukuri, ukurikije Perezida Evariste Ndayishimiye nubwo ayoboye iki gihugu cy'u Burundi, ariko ni umwe mu baperezida ukurikije imigabo n'imigambi ashyiraho cyangwa se politiki ijyanye n'imibereho myiza y'abaturage, isi iterambere rigari ry'igihugu. Yego. Urareba ugasanga mu by'ukuri nk'uko wabikomojeho, aramutse atari umuntu ugerageza kuba yakumvikana n'abo bayoborana, bashobora kumukuraho. Kuko buriya usibye abashobora gukeza perezida w'igihugu cy'u Burundi nabwo kubera indonke bashaka, cyangwa se kuba bavuga bati aduhereze imyanya mikuru ya politike, ese aduhereze promotion, adukure kuri uyu mwanya dushyire kuri uyu nguyu. Ariko iyo urebye ugasanga ukareba ikijyanye n'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, ibyo uyu muperezida mu gihe amaze ku butegetsi amariye abaturage be, mu by'ukuri urareba ugasanga incabwenge ziri mu butegetsi yaba muri CNDD-FDD no mu izindi parti politique. Ushobora gusanga igihugu cy'u Burundi cyakisanga no muri kudeta, kuko bakavuga bati nibyo Perezida Neva agiye kumara hafi imyaka 5 ayobora igihugu cy'u Burundi, arimo arashaka manda ya kabiri kugira ngo ayobore igihugu cy'u Burundi. Uyu munsi imihanda iracyari yayindi, imibereho myiza y'abaturage nuko bwacya mu baturage ziracyarimo. Ibyo rero bigatuma babandi b'incabwenge bavuga bati turashaka kurohamura cyangwa se gukura igihugu cy'u Burundi mu myanya ya nyuma, cyangwa se turashaka kugikura mu bukene. Nuko wa muyobozi na politiki ashyiraho agomba kuba atagihari. Kuko izi saha Moses tutibagiwe cyangwa se tutagiye kure, igihugu cy'u Burundi haracyari ibikorwa ibintu by'amoko. Yego. Byese amoko, kandi nta gihugu cyakubakira ku moko ngo kigire iki, ntabwo bishoboka, ntabwo byakunda. Yes, ngira ngo ni byinshi cyane kuri no ngingo yenda twavuga bagana mugira neza. Ngira ngo tumaze iminsi tubona bitwa ba Gervas nako buca babirukana muri guverinoma bakongera bakagaruka, kandi amakuru akanavuga ko ngo bari mu bantu ngo bari kugaruka, ariko ngo mu by'ukuri atari uko bakunze ubuyobozi buriho, ahubwo ngo bari kugaruka
by'umwihariko mu buryo bwo gushaka ahubwo kuba babuhirika. Urumva ko umuntu yegereye ubuyobozi buriya ni ikintu gikomeye cyane no kubuhirika biba byoroshye kuko ikindi naguciye mu ijambo afite popularite. Yego, buriya abaturage b'u Burundi ushobora gusanga igikundiro uyundira ko buca afite mu baturage b'u Burundi kiruta icyanye n'icubahiro. Yes, none afite imbaraga zo kuba ashobora gufatanya n'ubundi n'abatarwanya n'ubutegetsi bakaba bawuhirika. Birashoboka cyane kubera yuko muri iki gihugu cy'u Burundi umugabo wari ufite ubwo bushobozi ubuzi isaha ari inyuma y'amarido, cyangwa se mu gihugu cy'u Burundi tuvuge yuko ari inyuma bamutaye mu mvuto. Iyo mvugo njya nkunda kumva abantu benshi bayikoresha. Ubwo ni uyu mugabo ufunze ninde ufunze Bunyoni, uyu General Bunyoni. Uyu ni umugabo mu by'ukuri wari ufite ubwo bushobozi bwo kuba yakora kudeta, ariko izi saha Perezida Evariste Ndayishimiye amaze kumwikiza. Ibyo byo nta kubishidikanyaho nuko Bunyoni atakiri mu bahangayikishije Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko uyu mugabo ndira ko buca iyo benshi uganiriye n'abakubwira yuko ari umugabo w'incabwenge, ndetse banavuga bati iyaba ari we wayobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ari we mu by'ukuri ufashe iyi nkoni yo kurongora iki gihugu cy'abaturanyi, igihugu cy'abashinga nahe, baravuga bati kiba kiri kure birenze aho uyu munsi kiri. Icya mbere, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi babanza gukemanga ku kijyanye na diplomasi y'umukuru w'igihugu. Ubwo ni Perezida Evariste Ndayishimiye ubanye n'amahanga. Ingendo akora nibyo mu gushakira ineza ndetse n'ubutunzi igihugu cy'u Burundi. Buriya wenda kadufatira urugero ku gihugu cy'u Rwanda, nubwo bwose abarundi batajya bumva politike y'u Rwanda, ariko mu by'ukuri abarundi mudukurikira mufite kuba wenda ikijyanye n'imitima mibi no gutekereza nabi ku bavandimwe b'Abanyarwanda, mukaba wenda mwanabishyira hasi, ahubwo mwe mukaba abanyeshuri beza mwirefeye ku Rwanda cyangwa se mukiga ku Rwanda. Buriya wenda ntago mbaye nk'udeviya ndagira ngo ntange urugero. Maze sinzi niba ujya ubona politike ya Perezida Kagame by'umwihariko kuri gisata kijyanye n'ububanye n'amahanga, n'umwe mu banyagihugu mu by'ukuri ntago aryama ngo asinzire. Ntago yaryama gasinzira Abanyarwanda batameze neza. Icya mbere ni umuntu ujya kumva izaha ari muri Qatar, ubundi ukajya kumva ngo ari muri Amerika, ubundi rero ngo yitabiriye inama mu gihugu cy'Ubushinwa. Ibyo ngibyo rero ni ibigaragaza yuko diplomasi y'igihugu ibiri gukora. Ariko Perezida Evariste Ndayishimiye kereka kumubona wenda mu ngendo, urugero yagiye muri Tanzania, yagiye mu gihugu muri Guinea, ibihugu byo muri Afrika kenshi nibyo akunze gusura. Ariko mu by'ukuri ubona ko atari sharpness ku rwego rwo kuba yakora diplomasi ibereye abarundi, ndetse yagira naho ibakura ikagira naho ibashyira ku ruhando mpuzamahanga. Ibi rero uyu mugabo ndira ko buca nk'uko wari ubikomojeho, benshi bamubona nk'incabwenge ndetse banamubonamo n'ubwo bushobozi, kuko buriya banakubwira yuko izi saha n'ubwo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi bitari kuvuga rumwe, ariko ndira ko buca ni umwe mu bantu batishimiye mu by'ukuri uku kuba diplomasi z'ibihugu bituranye cyangwa se ibihugu bibanye, igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi kuba bitameranye neza, nawe abona ko bimuhangayikishije. Rero nk'uko wari ubikomojeho, ubwo bushobozi bwo gukora kudeta arabufite. Ubwo bushobozi bwo gukora kudeta burahari, ariko mu by'ukuri ntiwamenya ngo bimeze bite. Ni nayo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye agomba by'umwihariko gukenga mu bamukikije. Yego, tuve hano nanone tugaruke gato ku kijyanye n'umujyi wa Uvira. Mu mujyi wa Uvira abarundi bari kurerwa byinshi, Minembwe abarundi bari kurerwa byinshi. Benshi bati noneho batangiye gushimuta abaturage bari kujyana mu mitwe nka Gumino ndetse no mu ndi mitwe igiye itandukanye. Ese ibi bintu uyu mugabo arimo arakora hano mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, ngira ngo igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bintu biri barimo abasigare bacu bari gushinzwe ibintu byinshi n'ubusabuzi, ntabwo bishobora kuza kugira ingaruka ku giturage kiri hano ku gice cy'umupaka w'u Burundi mu gihe mama 23 yabigeze mu mujyi wa Uvira? Ubundi Moses, iyo ngingo unakomojeho ni ingingo nziza, nshaka wenda ko n'abadutega amatwi bagomba kuza kuba cautious cyangwa se bakatega amatwi baka attentive. Iyo ngingo bakayumva. Mu by'ukuri duhereye aho ngaho, abasirikare b'abarundi guhera ku munsi wa mbere, ubwo no guhera mu mwaka wa 2022, Perezida Evariste Ndayishimiye ajya gutanga umusada kuri mugenzi w'igihugu cya Kongo, Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Mu by'ukuri igice kimwe cy'abarundi iyo gahunda barayumvaga, abandi ntibabyumve. Ariko ahangaha mu by'ukuri bisa naho iyi diro y'u Burundi ku ruhande rumwe yarafropinze, ariko ku rundi ruhande ndaza kubyanaliza mu buryo bubiri. Ku rundi ruhande wareba ugasanga igihugu cy'u Burundi niba gifitanye bilateral agreement by'umwihariko mu bijyanye na gisirikare
kikaba gifitanye bilateral agreement cyangwa se mu gihugu mu rurimi rw'igifaransa navuga sinzi igifaransa ntabwo nyizi, wenda abaduteze amatwi baraza kubitubwira muri komenti. Ariko aya masezerano mu by'ukuri igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Burundi bafitanye by'umwihariko mu gutabarana mu bya gisirikare. Uburundi ku ruhande rumwe byanduje isura yabo, ndetse bisa naho ku bijyanye n'abaturage nabo basa n'abatakariza icyizere ubutegetsi na guverinoma yabo. Ariko nanone ku rundi ruhande ubona yuko uku kuba baragiye ku butaka bw'igihugu cya Kongo nabyo byarabaye izindi mbogamizi ku baturage by'umwihariko bari muri Kivu y'Amajyepfo. Urugero ndaguhereza, nahoze mbona bimwe mu bitangazamakuru byandika kuri izi nkuru za politike by'umwihariko muri aka karere, bakomoza ku myigaragambyo cyangwa se ku myigaragambyo n'ubundi abaturage b'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo bakomeje kugenda bagaragaramo, bavuga bati inzira zitujyana guhaha cyangwa se inzira zituma twe tujya ku masoko guhaha, ubwo yaba kuva mu bice bya Minembwe bajya za Mikenge, bajya muri za ahangaha za Bijombo za Bibogobogo n'ahandi hose mu Mikarati, aho hose ahari defense z'ingabo z'u Burundi zagiye zashyirwa mu bihe bitandukanye. Ariko izi saha abaturage baravuga bati twebwe dutewe impungenge no kwiyongera kwimbonera kure n'ingabo z'u Burundi ku butaka bw'igihugu cyacu cya Kongo. Ibyo rero niba izi saha twumva ngo M23 yamaze kwihuza na twirwaneho, iyo ni avantage kuri opposition cyangwa se kuri M23 nabo bafatanyije. Ndetse bikaba n'ikibazo ku gihugu cy'u Burundi. Ikindi murabizi neza yuko u Burundi nubwo bwagiye kurwana ku butaka bwa Kongo bagafatanya na Kongo mu kurinda imijyi nka Sake, Goma, Bukavu, ariko bikarangira n'ubundi ingabo za M23 babahabakuye. Nanone biteye ibizindi impungenge. U Burundi bwaravuze buti niba hose twarahakuwe nibyo twari twarwanaga ku busugire bw'igihugu cya Kongo, tuvuga tuti tujye guhangana nabo twirukane M23. Ariko izi saha u Burundi burarwana nkaho buri kurwana ku busugire bw'igihugu cyabo, kuko buriya bakubwira yuko nta birometero bigera kuri 40 biri hagati yo kuva Bujumbura ujya Ibuvira. Izi saha inkomyi yatera igihugu cy'u Burundi iri hafi, iri ku mipaka ni M23. Bivuze ngo biti rero mu gihe iyi M23 cyangwa se ibikorwa by'ingabo z'u Burundi byakomeza kuba bibi kuri aba baturage bo muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari ya Fizi, abanyamurenge bakomeza kugenda bakureyiminga ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi, bavuga bati turabikorwa n'ingabo z'u Burundi, byahita bikururira izi nyeshyamba kuhagaba igitero. Ariko mu kuhagaba igitero ndakurahiye yaba intambara y'akarere Moses ntago byakoroha. birumvikana ntago biba byoroshye. Bwana Mugiraneza, amakuru aba ari menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Nyemera tunagabuke gato by'umwihariko mu gice cy'indani mu mujyi wa Bujumbura. Abaturage batubwoba ni bwose kuko duhora twikanga yuko Red Tabara yatwataka. Benshi bakavuga ati Red Tabara ntago ifite imbaraga zo kwataka igihugu cy'u Burundi. Ndagira ngo ibi bintu tubikomozeho. Ese twagiye dukurikirana byinshi. Red Tabara iriho kandi turabizi ko iriho, ndetse no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mboni zabona ifite ubushobozi bwo kuba yakataka igihugu cy'u Burundi. Aho ndakurahiye ko bitakunda. Buriya tujya twanariza igihugu cy'u Burundi. Buriya Moses, wenda tukiri aho ngaho, reka ngira akantu gato nkubwira. Niko se abantu bajya bibeshya igihugu cy'u Burundi bakagifata nk'igihugu gisa naho giciriritse. Ariko hari umuvandimwe umwe twigeze kuganira, ntago muvugira hano kuri kamera, yabayeho umusirikare, yarwanye muri Kongo mu ntambara za CNDP, ariko aza kuba no mu Rwanda. Urumva mu bihe bitandukanye bakomeje kugiye bahuye n'ingabo z'u Burundi, baza uburyo ingabo z'u Burundi zirwana. Umuvandimwe ambwira yuko ikintu tutajya tumenya kandi twitiranye, ingabo z'u Burundi muri aka karere ka Afurika y'Uburasirazuba ari zimwe mu ngabo zizi kurwanisha atirarugura isobanukirwa. Kandi ndabizi ko izi nkuru za politiki zimaze bigiye. Atirari ndayumva. Nago waba utazi ziterime militeri. Atirari ni kurashisha imbunda z'imisada cyangwa se kurashisha imbunda nini. Ibi bunda by'abaturarimo izi za BM twitwa. Umuvandimwe yarambwiye ati rero ikibi cy'umurundi cyo rero muhuriye muri duel nk'iyo, ati we akuramo ishati
atakuramo ishati kabisa arasa hejuru yambaye ubusa atararasa kandi koko rero mu by'ukuri ntago wenda ntanadeviye ntanagiye kure y'iyo ngingo warukomojeho nibyo Red Tabara irahari inakorera mu burasirazuba bwa Kongo ariko Red Tabara kereka kuba yakora udutero shuma ikagenda ikajya mu bice runaka ikadestabiliza umutekano w'abaturage kuko wenda leta y'u Burundi bivuga ariko ntago Red Tabara ifite ubushobozi bwo kuba yajya kuri front line gihangane n'igisirikare cy'u Burundi kuko igisirikare cy'u Burundi ku ruhande rumwe ni igisirikare niba tuvuga ngo okay wenda shaka kuba ni igisirikare cy'igihugu rega nabyo mujye mubyibuka sinzi impamvu mutajya mwibuka ari igisirikare cy'igihugu gipangirwa budget gifite military personnel gifite military logistics gifite ibikoresho byose ariko sinzi impamvu mushobora kubona ko Red Tabara ishobora kuba yahangana yahangara igisirikare cy'u Burundi Moses. Yes, ngira ngo bwana mugira neza tugiye kuvuga bwakira bugacya n'abakunzi ba TV Duniani Kote reka tunabashimire dusoreza hanga. Reka tubashimire nyamuneka mwe mudutega amatwi ariko mu by'ukuri reaction zanyu cyangwa se comment zanyu zirakwiye kugira ngo tuze kureba mu by'ukuri turebera hamwe amakuru abakomeje kugenda atambuka. Ndabashimiye tubabwira ko amakuru yacu ari akagaruka mu by'ukuri Moses nawe ndagushimiye. Murakoze cyane.